O le ua vaavai atu o lea ua talosaga le o loo tu le loia ia utei lo fo le tamaitaʻi loia foʻi lea sa le tu lau mataupu le ua avatoe lau talosaga pe mafai ona toe sui te lē manaʻo ai ae sui lau loia ia seʻi uma o kadi akulaga lea kou ke fesili ma ia se ata se har mafuaaga ua sui ai lau loia se har mafuaaga se har ia seʻi uma koe so mafaufau pe koe foʻi mai ai le kou si ese le kou suʻesuʻe ese ai toe foʻi mai le mataupu lona tonu o le ua vaavai atu o lea e foliga mai o talosaga le tamaitaʻi loia ia leone suʻa ma ilo i le faamasinoga ina ia faaaogāina le affidavit po o le molimau faaletulafono faatautoina a lē sa molimau i le keisi lea sikofiga iā lise lea marie o lea lae fai mai lana le tala le tamaitaʻi loia o lē tu mai le itu tetee ia po le prosecutor leoleo e kakau o ga faaogā le molimau faakaukoiga kusikusia a le afioga po le susuga iā Papalii Sia Figiel a o leʻi maliu a ua ukeʻi lou vaai atuga ua matuā matilatila lava le aumaiga e le afioga i le suga tamaitaʻi loia sinia le afioga iā unasa iuni sapolu o ia o le loia a lē ua maliu Papalii Sia Figiel ma fai mai lana fesili o a'u o le loia sia kulou le soafa Papalii o ke le iloa pe nga fai nga fea se faakaukoga faalekulafogo po se affidavit asia e uiga i se molimau o ia le molimau auku e faasaga i le keisi lea alise keisi foʻi lea se le kasi lea keisi ua le vagoka magao e faakasolo loa laga o le keisi foʻi sa mako o le ipokia kusi foʻi ia lega ave le ao le malo ave le foga fetalai ave le ombudsman ave le loia sili sisi ai le palemia le molimau foʻi lea tusa ai o le maliu ai o sinavaiana lona uiga e atagia mai i le saugoaga a le suga le loia iā ioni sapolu po unasa e lē ai lava ma se kaimi a o soifua sia po Papalii Sia Figiel ngoga iloa ai ga fai se affidavit koe fasaukasi asiaka famai le message po le post le au mai lunga le tustusinga i le tulau o le tamaitaʻi loia iā iuni sapolu po le fioga e unasa faamolemole lae pi fai agaʻi iā leoge kakoaruia faapega lae fai agaʻi le loia lea e kalosaga faamolemole o a'u o le loia sia iai kuʻaʻiga ma gei maumea sa i le falepuipui foʻi leai ma se taimi faapea mai ai na faia se affidavit po se molimau faatautoina faaletulafono asia po Papalii Sia Figiel e kusa ai o le keisi lea i le vā o le tofina iā lise ma le fioga le saʻafaapito iā fiamea leise mea a o lea e vaavaai aku o lea kalosaga le loia o loo tu mo o ke le lopo o leoleo po o fiamea o lea kalosaga e faamolemole e faaogā loa le affidavit po le molimau lea kusikusia ke loa laakako o le mele kau o le faaogā o molimau e faia mege o mikula leilaga o le ua tatou faasoa o le mataupu faasoa lau au mai public mai a fai la o le ngofo le loia Papalii Sia Figiel e ngā ke le iloa faakasi se kaimiga fai ai se faakaukoga faapea po se molimau kusikusia sworn affidavit alana client a o soifua e o le asoga maliu ai o fea la le sau ai le affidavit lea o fea le affidavit a o aiga saigia le affidavit lea e fesili ai le loia lea tulou ia magele leone o lou te o le fesili ia lou tufai o fea la sau ai a faapea leise meaga saigia a lea e famai le siloia kalosaga ua kakauloaga kapā ma faaogā oh my good boy o ai le mikulaga saigia le mea lea ia ai tau teilo foi o tau
e una whaapea mai nei foi o le anganga tulou te lo outou o le matua disrespect o outou I mea pe ako whakuang I mea whaapea lo te loa that's an insult and that's so disrespectful le mele na o le toutou mawhai e tu ua I se mea e le I whaia se tangata a o le I mariu ai wha moe e whaia I se mai lei po se fuafuanga e whaia I se whai unga o se case oa le la wo mangkua o le la kausau I le repeat o mele le na tupu le fionga le sui pan mia fa masingonga le petitions ia na fai fa paloka o le ala na mea siata mara tua fo ile na sa wa il fai unga le fionga lo ya sili wa guilty ai le fionga il sui pan mia ya to lupe po mo no ko ne semo guilty ai sa unga le guilty because o le invisible witness ai nga o le hearsay o le affidavit e pe ai le mele o ka fiolai ka le lavai ta fiolai ta le lavai le me o iai le tulanga o le fainga o le tula fono I Samoa ka fiolai kuai fo I ngei rua vai koru ai se kasuia ngei mea ma koe fa sao ua matua super mamata tupa ua super mamaka kupa fa angifo ngei mea o tou sila Samoa o lea ua se I whaia kuala o fasiri lea o ai kongu anga ke kapenga inga le affidavit fasiri lea o ai na te whaia le me tau o le affidavit o ai nga ke whaia ngi a whai o ai e kusia lau affidavit o o walu lea e wha mangingo mo wha malama mo usaingi I ai o ai e ka penga inga le melea mo oe o le kali o lau loia o le loia e ku mo au e le mawhai nga ku le loia le mo au ai alu au o isasa e masisifu fa ka penga e sa o lau tala o tou ia masangi ku la fongo a le wa vatu so ulangona le anga o le tali na ofisiri ai le loia si ngia ngia ma ko nyusila o ai e ka penga inga le melea lau tau tonga le tustusia e le o se kusi fo ile le ke di poki ai e ka penga e lau loia a fai o simi la uloia o simi fo o ke aru iai e o manga fa ka penga ma me uma o nga kanga ole o simi ave o e fa ka ko elesi o fa ka ko ngala o nga ave la iai lesi kanga ki faia a o kanga ka le fa ka penga inga le affidavit lemo o la uloia e le fa ka penga inga se fo mai e le fa ka penga inga se ave pasi e le fa ka penga inga se ave taxi e le ka penga inga se faia onga e le ka penga inga se polo fesa po oilava e ka penga e lau loia ai se ala o le mala mai o nasa uni sa polu ile kaukonga le po se mori mau kuskusia le alanga client Papalii Sia Figiel ale o ora fasaren ka pa mai e fa onga de mele o ka mara tua mai o tau matanga ruenga o leo o le fautuanga lau tele langa o tele le e ke le fayaku a meo attack polea langa o I am hoping and pray awangi o ko ke emotional I au fa soa ma le mawai le fainga sa o tau nga ruenga awa tau te tiro ita ai ko ke va ai I le point mare ka ua le kau avaku leanga o me o te whaasoa duai ma whaasoa duai I se media e le o whakuangi kala o le ale winga o lau tala le whaiatu ia sila la lau koe wakua resi whakaikainga e se a mea ia ngai le mori mau kuskusia whakauko ai Marie fo I lea leanga whamainga ko orua masami le hit and run I le vainga eyewitness e se a mea ia ngai ko kongu o le mori mau kuskusia e se mea ia nga kali ai Marie nga ua take le stand o ko mangkua ngai mangkua uma au kuskala ia ngai ko kongu le nga li pokia le mea lea
ngangari poki public ese a mea ia nga kusi le nga kusi leo fa makalanga nga kusi wala ngai uma ma ese a mea nga ese le mele nga kula ia le kingor ka nga kai ngoia mari fa ye fesilia lo ia ale nga ko fa fonga uma ye le nga ko fa fonga uma ye nga fa oso oe laudi nga fa yaku laudi a oe le ama le ai sau kale mari Pawal tala la aulia ja la tu lo la aulia mali to pawal tala la aulia fa mai ja ia o tau talai fa maungi au nga isu kau kala le mengo over ia kau kala fa maungi pawanga a mela kusi a mela kusi i save unha mo i kusi nga ia fa kau ko ia mari ese mea ia kusi o me kusi fa mai fa kongo o quero fe nga fa kongo o quero i nga fa kongo o quero fe nga fa kongo ma o kere ia i me o kere lore kan ka sem o kere ia i le po o tau sila oi o le winga la le o te fai atu ai o la o fo ile atu o la lo e vatu matanga wenga le nga o kala ngoa ku fa penge ona te ele o le ulunga matou masatia ma faoa ele ta fina ngalo nisi te lo o ile o le singia ma ko fa be mai se le ia le ma o le foi langa keisi ia le no o te le o fa ia to foi ona o le ale tu langa yes nga eva kulanga o le sailinga o le ame o kongu so le o le sailinga marka ko sava vali sailinga o le ame o kongu e kai peia o lo wala ile o lai fa vau e kiki e va piapi e le laukele e fainga ka fa maongi male ami o kongu o le le winga le te fai tu e le avea fo inga mea ma mea la uma e wa ke u fa pe mai o le i le keisa le le hai o mea ie ma tou te avatua ma o avatu a le lei mo ko kalia le lei ko ke sira fia to te lo auto o le a avea o ni mea mahalo losi ma to e si itia ai lo to tua ma ko o nganga it's never too late o me fa so aku ai le anga o me na ma to va ai tu ma mori ma wina le ala nga ma ai saule keisa ko lupi ai fa maungia for the first time ese hearsay moli mau ele engi kingo o fesiri nga kupu mua ia ka ilo ye pe nga kupu se kai mi o kere i fanga ai ka ilo fo ilo matu o lo soifua pe nga kupu ai nga me as far as I'm concerned first time will happen ele melea a kele langi kala mangi upu mangi critics a kelling ka ko criticism faile melia leanga o le first time on TV sa o inga nga kamai ka ko me mai ile mele o kupu a vai o le o sa no mai una sa uni sa polu e nga ke le loa se kaimi nga longo ai ia pe nga ave ai langa client e fai se mori mau fa pe ngai ma me uma fa pe nga den e sala ka ko fisili lenga a saungi le silo ia e whakarangoa le client le silo ia soli e ave mua lau whakanganga e ave mua lau karosanga i le lo ia le onga le client wha mole lenga o le iai le client a oe i le pato le vaenga le whai riso esu enga au wha mole i fia maua se avango e whapenga ai ke re kua kulava oe e sa valia kua e haru korosi le lenga even le ngā luenga wha alo ia oh my good boy e matua yai awala mata yala e lima ta ita ina ila to foi profession e fa penga ele fa sa pasuia me pe o me fia ka ko e o mako kala ngo i ai vidi le si o le se vanga na o la la fa ya o tu sa mo ya fa nka kile lang ka ko fa sa o me nga but ilo utali to nunga a fa ele o ilo ele lo ia a Sia Figiel po le sunga pali e na tele iloina na avela na client pe a mai mal far pui pe o aku ngisi ol far pui fa kala ngo ai ma fa sangi ngai me ten tau te oala i le mele na ai ta pena mai fo ila o do wia le fa mai sa fai e ka penga o ko e kali pe fa fe nga kupur nga me
ia tonu la a te u fa mali nai le fionga ia una sa yuli sa por ia on tatu va ia tulo le u tu fa mali mai fa o okay la e u yang ko wo fa karangoanga nga e u yang ko wo mai fa nga so on and so on le mela na tatu va ai pe o kupu mai ai fa mole le wingo la te tala o le te talo fo ile to e vatu a fa pia o lo vatu tatu su enga le matanga ruenga malu le malo o ko we malu e mafua fo io na tele atu faitionga ma fa leo atu o upu ia matala tanga tole atu o e alo lofa mongi ya uko ai sili o na alo lofa ile ngoa tau le ia ole matanga ruenga la vale tatu fa so ne vanga le fiafi tatu wa fe fo I tulango tatu fa sisilanga fa umatuai. Let's go to our notices fa mole